Keep watching. Come on, how for more. Bulaki tumne tumber kazi ambor nyemte heaven. Come on, how. Bulaki nyevenya adanka yetum la 247. Come on. It's another blessed day from Allah subhanahu wa ta'ala on KFTV. Akaman how programs or on film music tagline segments or katakana tetizan entertainment yet to ata tenang zo sumpam zo tebian with one of the finest and your finest ma dinye vial mpong rika ne mami industry no kunye date tawa katang marcher partama min nyon kurgunyo ya eta be family bio duane mpile o yaw kabra du'a kabulo shiyeje ko yabta du'a wo ba shiyeje ko ba tu du'a shiyeje ko du'a shiyeje be yarga tamale kan ta pa shiyeje family ka te jinpyo ngona ti yale the return of shiyeje family street carnival yeto akatien yale Checkate chant no maraba. Can you mention those on the before I need a new to our channel? Think I subscribe ka the bell anytime. To drop our contents I need a William Pahe Bayan Yara than Lantira Abdul Basir Kuchri Akulana as always Amaraba. I'm Kukulmana. Akulmana. The Bala. The Bala. Oti another Balma. $1 million. $1 million Balma. No. Okay, new Kurshidi. It's a thing that young one. The one is happening in Kurshidi. Mammy. So I ban you, I ban to man be Nyamba, Kababia. Man, Mammy, what people are to happen. So Uncle Zanga people are not Banama. Maybe I know Muslim Senate like Zavra Dia, but yeah, now it Tabaka in Kuro. Kachante daya tinga mina zabra langab mami sometimes dagban le katan dola ti dwel musu se kati yati nyangle be kar yati nyante ti ndola dagban la dagba ti nyante kati la labna be ana to daile ene kala ka karakata wa ka chante daile ta pasara mami abi la ko pelamana pasara di to trate de ma nyen dang la de ma amar la kiwo to iri wum ya pasara bande benya kan fole ne kan in kurgula mba to kana chimbe nyo ni kurgula ba dailo zabra banyo banye criminals man. Okay, tell you about this street carnival. I can't read the caption, they return. So they return, meaning that means the happen number. Yeah. This is the second, third, or fourth. Second one. Wow, so that's great. Into previous ones, year in Kardakana. 22 man Cardana. 2022. So year one Caravana. Year one Caravana. So kind of 2024. Okay, so where are preventing young with Karoka? And to young man that Gamukan Danya too much. Because that lost land father. Wow. Sasha and a planner. Wow. So then that check out Motona. Okay, now Zomba number. Kacheka band down to Mago. Okay, New City. This street carnival, the brain behind it, the idea behind the full concept. How come it's like for the first time you could put musical concept in your career, musicians and the concept we had actors but first time ever comedian kuza show like northern region on stand-up comedy because try but don't wipe off the first time on Cartoon Carnival. Yeah. I cannot tell kama tun wana ma ta comedians ma bubuwan ta welcome. Okay. I understand la. Yil na ma mina nan da ban shama. La no ka ta gbaza nan da ma. Okay. Tunan din ma fiye garba din ma ba. Because hal so biyan won to yil ka so won da ba ka ba mi on yare to ashel ma. Tunan to zan le nan ban shashel ka ni ban kama an ko yar ma. I understand la. Da akana to nordiness ma te entertainment side wa dan mai kama kama balkulir da kama miju kama hankal swar. I understand la. So ka hankal swar na minyete ba. So din chaka street carnival ngoma ta kanna ma ku bor na nirma banka ma tan nan da ban shama nan mu haka ta kpole. Ka jama nyele. I understand la. So tan ba jamda tan ko kpola ko mi jima nan mu atuma mala. So like still stage le karanya carnival ma tinye ka artist nan biya ne ka comedians biya ne. In all artist nan min comedians ba nan ga sigaru ce.
Ale comedy show mbala so comedians ma te gal sigar artist ma nta hanera boare na nyel shama ba ayele to ashe kan bona ashe kana chan about neural perception about comedian because looking at elsewhere this time be Nigerians bananye giants of Africa I can't will this time how ka yili in the forcer feature comedy skits fune chongo wa karatene ka no ye the born na nation manyame chongo to mala like comedians go be classified and actors and right so ka nirba na yul kama de chongo baba na ban actors so kan ye kama ya so far as you know ko yinata nang de nirba la be ben ma so yinya shepulo bente gafara kan ko so sablet tale we kunya chepo like o kunya ka objective ma shama o kunya undi bom na rilan le la ho jio to nan di nan da ban we ka to encounter la problem na yen ni rosha I cannot te kama bloggers ma understand kama babu porte serious kama street carnival woni en no abin yeso ko yardi to apu hamazo hala I fu agwa understand la abin yeso ko yardi to and then hala comedians te channel the show ma akul be nyaka so yar show ma eto te minu ko yar la fa so ma ben yar la bu kunyar ben ya understand la ni ya so ya hala fu ba gwa ko no understand la so bu kunyar la amada ne ya gilgina o en nan de ba ko jiri yala la nyel so bu kul bu to kama ami ben yatum borba shama kam mi tam mal ban sun shelma ba jet la songo la kama pak bublo be kar na anyela kama like ben yim ben nieten nan ban shama ana sa bakatan nan ban shama bansum dan ci ka ba za karan nama because I maltam mal ban shama bansum ben yin I liratan tan nan ban shama bansum shel tan mal nan dalma ana ban kama I love sa zanan man so bang ba ban har ma one way karchana because music ben man ko kap ko da understand la so bandum kama blimra so like looking at TR blog etc what about tan mamma tan mamma ben sham be biya gone ya I cannot le kama ne jion mbe mai ma video ka nyele karabo viela mme kla show ni ma video sham kar viela understand la ka jarlam biya fune understand la mami comedy de tab jarlam pa ka jarlam biya fune ka lar biya fune ka hankal biya fune so problem la nyeden san ne ya shamaya do you personally go to them kama bloggers I have maybe automatic they won't pick it at random but can you mama ko approach I mean in the born no in the born no but still ka ban yar attention I to try la te nang de la aka problem mana no ko be shen do aka problem nan she solo she te zan belang pele because the malabiaram understand the malabiaram do shap kwang manga understand bet the swelma so ka break up understand la so kama mele rabiar man tan diru hala nan da ban because ayene den cheka ngoma bato kanama like gomo sharing da yet the knowledge is maybe a direct father we even shaku kane katinya go like fanzo kan yelle gba ka shaban der ko tu na ranye blog ama gafara kan ya dirin yede loro wana shia nwa na on cheka de blan repeat na on tamba ala fe ban kam dia da automatically din yala auto caption bet maybe the power ma den ya ba maybe sarati ka banya ka loro man nan style shele de we nya fele be yibet nyindin wo even with kulma ka so be yedi eto okay so that means the industry ma be bloggers ma is not being fair to comedians because ben zan attention shelter music mama bir zan tititin nan changar fansi gada min makaso ne chansham okay so I will believe karin ya kama musicians matter be or kafno maybe but yani nan tubala arkaran ya be ya problem ma nyam ya na kana sananti yala pompon mbor na songma because the partial a page man stronger than Bob Shelma. So song man can never woman damn. Ka yelma o man kam na song sim kan kana. Ayel nam boller na yino tole. Ama yi kana te bora song sim ka ba yelma lagre ya twa. Ke nan ka problem. An nan ka ban nan da.
kan yela la busham ka ban yar tabo Okay. I understand la aku jama da pa ka man sha'anya So ti biye to anaka labna danger take. okay Tembo sa ka ti yel biye to the return of Sheje Family Street Carnival. Stand up comedian yel. So can ye other comedians ni enjurate non show. okay Ni mama pese that means ni tie non show finish mbala. Be artist ni non show finish. dan to nan kan ta dan jambo ba Kan ye bozo. mami biya gona be shamma tana zam da mai tana ku ba No ndo mala ne jira chen she ka ya be is possible can jam close show ka jam close. So stand up comedy like from your fans out there. How many hours can on stage? to don wannan ku to ban bayan ku pa wana wa ba Bo so ka ben pa wana. dalir mami comedians ma tan galsa pamma Am I akwa so tan lehir shambala betan ne programme tin tin du stage tan nan sham da garwana wa ba la. so sai ta biya ka ta ku jam da karbu wum nirba ma tan ku jamma tan ne jammo da wana wa ba So like I show ma biya kama competition. Really the main comedians. yes So how prepared are you people? mami sashe kam Because ne chance on pa ka be ya kama Antonio ka so no show tina ka ba biya ne ka blogger so ka ne za ala sa zula za ala show ma ba mi ne sham nya kama za ala ngun salam fula krabio sa jam gare. okay Okay. Aw pan ka yi ne ma bin ka biya zu show ma chan ka chen. ayete yan nan shama anya na ku yisina pil comedy mawo ku maro comedy na hal na zon ta jiya to na ta do stage ma de mala nan ban yar shan azama kama intro mala Wow. stage ma na kan ko pil comedy ma mama Okay. so mani bebe yin yaran ban shaka ma za intro kama leherla Okay. dan dalma kan ko nan comedy mama Wow. I believe it. so try ma dan dalma wonye problem I'm very serious Okay, the return of Sheje Family Street Carnival 2024. Bondel Karen. 6 January 6 January Cartier Kana. ti ko ke yo No, parlement non de chala pa ko ayu. guma shukuru Guma shukuru. So ni ma na Cartier no. Nta hagwal pa longo ko yena on bala. Ne che ka ti chante mi program mata chita kalamna ntizan fila mato de chanchel. Dani gabnan dambani biyar mun on balm katang mai na yinya ka wo wunyampa to man na wun lan kabjindi na wun mal salma man wun kab salanda ay be cinda gong to ma ka salma o yabdo ndanyo sheje ka do ba sheje ko do sheje ko mi dwaro sheje be nguna song makku kwal kat bol ba sheje family man nyirla den cham kirkiri to bi shadum me bala to wun zirle dama dum balma kana cimba ma bora yitera yintote odanu dama zoti katinira nyam kat Golden Canna, the Street Carnival, what Daniela done to Ashabdali, Madina, the return of Sheje Family Street Carnival. Karim Kana Yum Palma Puni, then Katia Zamchilka Yunima, the Kamina Silmi, well January Daba Wabdali, Yara Sif January, Yavni Kurshaje, name yet all what is Soloma. Lala Yele, Sifu January Makrianka, Sir Caravan Yele, well Yele, the Gumana Kriankana, Shukurshel so come near Guma Shukurla, Pakmana Krian. I wouldn't think Bandan Kabukala Jagura, and Subjalina won Borshele, Lala Wazo, or Gala New Boldago comedian Zahana Bayini, Ashisha comedy, Anyapto, Mr. Ibu, Mr. Wawe, Mr. Papala, Maru, Samakusi, Masinga Film Comedy, Agbosh, Kakbayil Zachi, Nobel Prince Comedy, and the Papa Payaro, AK Akapla, and the Patagon Bass Zahana Bayini, to our boys, we shall the legend boy, Israel, Tibe, Humble the sexy singer, Network, oh boy, who do some sala, and the Babaroski, then Delma Katrayamba, who is who, comedians in Sudagbanbe Bansi, Rabem Chikale to Sokazanta to so, Ryan Nula Gumani, Shukurshan Sokamni Guma Shukurla, Gumani Methodist Mbala, Momadi Nela Free, Dratuna Abjani, Objani, Katezada Dripunyanta, the return of Sheje Family Street Carnival, you know Gudan Nyasa. Okay, come on, how programs Okatina Kuchan Film Music segment. It's about the return of Sheje
family street carnival kam mina mbe min sheje nin kur sheje ma na ngoma de nan la 6 January guma shekoro guma nan balama ta ni mi wunda pon kana de ma na ko non shelma inland labena ni ma na ka tetizan la street carnival ngoma ta painting ya nin kur sheje tre yele about anto non da ma be anto change ra ma sham transformation so tin me jungle ma tenir ma ko bo am tenya like 30 seconds without a makeup mean address and ma ka ko prove tenir kama no yin yi shirba because atalon ka ta ben shaka enta je na kuliya ya to ashel nyama kamanje lala je sirkana fama je sifu January nyele kriyan kana je gumane shokur shebon boje guma shokurla jana kirtiyen na toron so bi ngora ma za hada biene bi ngora ma za hada tiyam bela dene ban mal bazom sama shakirma ba zati yam biene ka ba yel bora pa ba shakam zaha dan dal ma pieto be kebian so dan fatanye vanuma dan wala ka tiyan zam be maduna ko kul bela la ka mahanda ganda da ba okay da ba ni kursiye ayeto anwa team la bashe kan bonon bo aba I can't really most of our comedy tito nyama ka ayeto atem setem sepa aba kama tito bo men sha profile la we de dagwa mani ya she ka ayeto aka ka to wuranye a challenge with nirba be nirban sate la den ma iko on nyama bisogba ka amino na interfere ko ane so we tas that down having your problems like to anama enta monte mal problem with ne dirfila shelma man le ro kama ona ba mila tanang da ban shama lahu kama lahu nyo understand la tratel minen zo sonda le film naam lo ba nan film da so ka danna ko ku yare la kan of ye to anama understand la so kan tabore bu puna ba actor so nan zo wannan ban fu ka bayanin chamtin yo so kan ba Allah lan zo ma ka ta can can bayane ta kamna o sto ne so tan ta pago sto ma ko bub qur'ana karana so karaji na tana timo sahabjala kan ban zo ma yi pamen we jan ma lo ba na ha ko me o mamma pa jiama ama tan le refle ma so ne so ko zo ma ya ma wow understand la so difference ma dan ko bier me okay so bien bi ko nyati la ma bu ko ma dan ma ka beler na ka ta bahla yel ka ma be bi ko nya ka kun da comedy ban ko ta ka ma zan an ku ta zan bala okay understand la so te gbe te bier no te bi ha go bier to konko ka ce tantin yin salma la ma da zawar pam kama bu ko nya kan ler jamda kar ko ka ban sha no comedy nya dan ma kama alan duniya yilin bla yin la ka bukata kan nan sham kai na fi nan la comedy okay understand la ama aside comedy ma za hamala tuntum da tun shele understand abin ya comedian ko ka tuma tumda comedian kam za ha anyar biya go pun o mala o tuma tumda kala nan da comedy ma to biya na comedy ma ka tumanyele agbala amma tumala side tumani ma maybe in the social understand la dan ka tan nan da biya support comedy ma dama iban lertala ma za su ta supportable so to mamman more supporter to mamma so aminu be push ma ablan yaran ya to akara ma high majority the tozo makaban yaran ma ban be patronizer ban yara yara ban yana ban kwarin pasa an garta ba na unzo so da no radio ka girls shi radio zo yar kama ne yono ku sa ban ku sa zan ballar in support no ban mi ban comedians be tamale ne so shi radio zo kira ba ne girls ba ya sira ya ba je go bi na ka ta bawo fo ya bi wara ya to abo zina be ti je dirla la fiya ko na okay shi je this is the second coming looking at the standard of Tindanye last one my shamba mi ngomani kanasha from stage ben shakam dunga dra tam semenyan ben yunde te sham ti yanzan ben yunde te twa se sham yamba but stage shedin da kana ni mane ne backdrop member shakam karne street carnival comedian street carnival where from that support be wulaka to no de nyara tap song banzan kala show ngoma no ay ko ka tele bayana na mo an cer yilma man ko gor na soloma banka ma tan nan da ban shama nan mu hatuma ka tatumma
dema karpune so biya me mala ban sha bayarane abi chaka nirban kama nim mu haka nan do so ben pa nan mu so din cha ala ban yar ma za ta nan do okay kace so ba supporter ta hala le fly ma pune abin ye sponsor because last 2 years then ma travel sponsors na had thousands so ra titi can maybe then they motivate to I understand lao so you know ma to ku to sadriya ma to ku zan da ka ku biela da nama so support ku ka she ben shakana so out there am some end nirba and Michelle kama ka bwana ba swansam kana biya gona be shamma like bi ko nyar ta pang mama ana sa be ben lehre kama barbata na ta malin wannan muhay ka ta tagi yirna na lanan muhammad an ku mal swansam an to sonte okay so to ko chanla to ma na line up kama from comedians and artists to zo tinyere jingle mane banana yankana enta toko boy la bana to sonte okay na Chwa Boys bien Wisial bien Israhim bien okay oh boy bien Bodoski bien okay Basma Yaya who do some sell them bien ama do some sell is it comedian you be banga nyo ama kolenye zina banga so ogba ban talma de biere ko la so like about ne buhaman tira ben sha aba where ya Dimax ba Dimax da no show people na drive pie la I understand la so how sometimes ya wono be sha man jenen tiram pass because tono song ni robopam no so sometimes they to ashanga bien la back then ma to song ni robopam wow but sometimes ben yer sama bien take jenen to tirle so imiranya la pe nchana Dimax ko kare nyambe de nyambe o chama nchame ka wum sebe la ka wum sebe ka bu zea bagalsia nko to kalle no I to kai na zo bagalsia ban shop bien na zo tanam ko voba ke studio to ko ka ba za mal wiya to ko boy you know be ma biya gona be shama je mala fusa so bam mi bam ma ka ba turma jilma dan to na ba turma jilma sha okay so I hear Dimax na ban shi a partner me gbada yo eta ngununda partner ngo gbanda cha ma to nzati yir wanda dan so na on bo munun ko Dimax kare ko da serious because mami nkonkon da nyama okay ka duku mami ta fon ma na tunum da kunyele so ka bu kunnan nan laha wo gbabien ma nan laha ora bal mam ga kaman fugo tablo ma because la sahama yiram fi kona chande min ban yar shanga biane man da na to nan la sahama so ma kana ko ta kun kare yo okay the return of Shady family street carnival ka tishipiongo nzandi to atade come on the 6th of January guma shukuro guma nimbalama free nyele dan kan ko ya de ti aben yo ka street carnival samban mane ka let ko kananta comedians matam bien pam anko mi comedian shawkar chibro maza nene batuzu hay yili ndama ne bugbaza tambeni mane bumbo where can yelma Dimax aba about jenendran la okay no cuz dobala ne spon kwa kare ma dan kan ku bala like kula ko do kwa kare ko yan karmala a dilala it mami inye nirbai ka pansar ban shaka inga ba pansar le da ku to tumtuma to tumtuma okay so ne rabo nan yesha on kwa kare ma iblan yirira akana asheje comedian so like ablan fogo na nitin like kama sheje comedians kinye sai kaka sheje ba mun pa sheje o kuto be dangmana dangma mala de zelsi I understand la so mummi ngunan family lifestyle ni nyama sha de pa muno zabru muno biaka muno be bet o kuto be dangmana o bunun qualify no be dangmana
Serious. Okay. Mera yedi sa. Min nin kurshi je mbara piongo katazande street carnival nta last year ma last 2 years kan filbo yiya ngoma nta kar skipe kan kana next year nta tapson yela ma Dimax an me kunta samba nan ma bam sohbete tumana ka ben date kata kahdara ka kul enta ay kollera nun kurshi jamba. And then iban kumi tanno da comedy ma karci shama kan konko comedian kam ngum be dagba ay kuma tabo be ay kul filer comedian so ka borna tabo yin yim na tattabo amfana be ranne ka yilyi na ma konko san ka amfana be tana amfane da galsigar yilyi na ma understand so ay ko son comedian yin yim na to son te gba bor manager ma kama yilyi num mal manager num ma be yilyi num mal ban parti ma en supporter yilyi no te gbabuar la tene yin yele la tan danga tene nan gar yilyi num ma dan num ka ta lakar ka bi shamma ka nirba ler te kar ma te chuam ma te ba chuam na onzo okay nta ayen ye she zamba so ba tamate na onzo dungala a changa hai bia problem ma nyam ya kama like Benshana kunya white ka shable yel na black nya de zawra understand la I minute nan da benshama tak bang da tamma so I bande to taptma white ki ba tabrate wala ki la bor na tan aben galan video ma ay nya video ka gal be ka na vo yolan video nya don wona ba ka talla short ka nya no vo yolan part ma kon kuma ako to nya video ko lela han tan na ka hankal karfune be ka nya no vo yolan ma dan ba handa ma shammo I understand now. So, dime so tap me ati. Tenen le bor tabo. Abdelbasit kwetire kaman how programs or on film music tagline the Sheje Return Family Concert in Balamanta, the return of Sheje Family Street Carnival 2024 on the 6th of January Guma Shokoro Gumana Kare nang Balama. Pama nyombe shepulo kam katakana nte tap song jimanta hanyarango official mo tagbatam biene mane ka de basi kutie one way comedy to kiroma tagbatam biene mane den da ka nyanya Sheje Family su concert ma be one way comedy su concert ma shara kamna tinye timin ba tinyen zang ten wa ngo tapsham Yusuf Abuturzon wonenye producer ka program wo para na Diza ntepa Ayuba badan za kamara nyanga kan tira na yela YouTube our channel temaka a subscribe ka di bell nta ti drop contents anyala ngyen pa ben yara puna ne zante ka chapsa as Abdelbasit Kultire akolana as always. Peace out. Tengbandani gabnan dambani biyar muno nyom balm katang mai na yinya ka wo wunyampa to man na wulan kabjindi na wun mal salma mangun kab salanda ay be cinda gong to ma ka salma o yabdo ndanyo sheje ka do ba sheje ko do sheje ko mi dwaro sheje be tunguna song makku kwal kat bol ba sheje family mani nyirla den cham kirkiri to bi shadim me bala to wonin zirle dama dum balma kana chimba ma bwara yitera yintote odanu dama zoti katini nyam kat guldin kanna dama street carnival wadanya la dun to ashab dal madin la the return of Sheje Family Street Carnival kariyam kana yum palma puni din kati exam tilga yunma diam kamna silmin gol January daba yab dali ya rasif January yabni kur Sheje nemi yetwalu wat soloma de lala nyele sifo January ma kriyan kana street carnival nyele wel nyele de guma na kriyan kana shukor shel so kam nem de guma shukor la pak ma na kriyan awum tenganda kabukala jagura asubjal nyela won borshale lala wozo o gala ñu bol dagon comedian zahana bayini ashisha comedy anyapto Mr. Ibu Mr. Wanwe Mr. Papala Maru sama kusi masinga film comedy a gauche kakbayil zachi Noble Prince comedy and papa yaro AK akapla and dagon bas zahana bayini to boys we shall the legend boy Israel Zibe humble the sexy singer network oh boy who do some sala and the Babaroski then del makatrayan ba who is who comedians su dagban be bansi rabem ti kalet so kazanta so drayan la gumani shukur shel so kamne me guma shukurla gumani metode simbala ngomadi nyela free dratuna abjani ko abjani katazada drip nyangta the return of Sheje Family Street Carnival junu waptil gudan nyasa. Keep watching Come on How for more. Bulaki tumne tumber kazi ambor nyemte heaven. Come on How. Bulaki nyevenya adanka yetum la 247.